Abayobozi bajya bibeshya yuko ari bo bari hejuru y'amategeko, ariko burya nta muyobozi uri hejuru y'itegeko. Gitifu wo mu karere ka Muhanga arakekwaho gukubita umuturage ayoboye ndetse hafi yo kuhaburira ubuzima. Uyu muturage yavuze yuko gitifu hamwe na mutekano bamukubise ndetse hafi yo gupfa bamusiga ari interi. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe abagitifu bajya bakora amakosa nk'aya ngaya bagakekwa yuko batahanwa n'amategeko, ndetse gitifu yisobanuye avuga yuko uyu muturage ntago yamukubise, ahubwo yagiye kumwishyuza amafaranga y'umutekano, amukozeho ahita yitura hasi. Twagerageje kuvugana n'abaturage bari bari aho hafi, baravuga ngo ahubwo gitifu yamukubise ndetse amukubitana na mutekano hafi yo kumwica. Gitifu yisobanuye ajya indimi mu buryo bukurikira, avuga yuko aya makosa ntago yayakoze ariko biragaragara yuko yayakoze. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe abagitifu bajya bizera ko bari hejuru y'amategeko, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, nk'inkuru duheruka gukora abadaso bari gukubita abaturage, ndetse n'aba ngaba b'abanyerondo b'umwuga bakubita abaturage, ariko aba bose iyo bafashwe barahanwa. Ndetse gitifu yashyikirijwe sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye, ndetse ubu ngubu irimo iramukurikirana yitonze gake gake, ariko mbega nk'uko yakoze ikosa agomba kurihanirwa. Yari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Umuntu utarakora subscribe uko umuyoboro wa YouTube channel wacu warahombye. Ugize ikibazo cyangwa ugashaka gutanga igitekerezo, waduhamagara kuri ya nimero dusanzwe tubaha, cyangwa iyo nimero iri kuri screen yacu. Iyo yari incamake y'amakuru, reka dutangire amakuru yacu. Gitifu ushinzwa gukubita umuturage arafunze. Urwego rw'ubugenzacyaha sitasiyo ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga rwafunze umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mutekano bashinjwa gukubita umuturage bakamukomeretsa, bakamusiga ari igishenjegeri, bakamusiga ari intumbi. Nibwo ubugenzacyaha RIB bwafashe umwanzuro wo gufunga gitifu kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa, ndetse nibimuhama abiryozwe. Ndetse ubugenzacyaha RIB bwavuze yuko umuntu uwo ari we wese ntago ari hejuru y'itegeko ku buryo yahohotera umuturage. Guhohotera umuturage ni icyaha gihanishwa igifungo kiri hejuru. Gukubita no gukomeretsa ni imyaka 3 ishobora kuzamuka ikagera ku myaka 4, ndetse gufata ku ngufu ni imyaka ishobora kuzamuka ikagera kuri 25, ndetse ikaba yanagabanuka ikagera kuri 20 bitewe n'impamvu. Ushobora gusanga wari ufite ikibazo cyo mu mutwe bigateye ukasaba yuko bagugabanyiriza igihano. Reka dukomeze amakuru yacu. Amakuru Kidasamura Movie yahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge cyakoza cyo yamubwiye yuko iki kirego ntago yarakizi ko gitifu yitwara gutya, ntago yarabizi neza, ariko ubwo abimenye agiye kubikurikiranwaho. RIB yafunze gitifu w'akagari ka Shori Niyibizi. Gitifu uwo mu gitifu yitwa Niyibizi. Amazina nk'aya ngaya abagitifu benshi babagome bakunze kuyakoresha. Hamwe na mutekano nawe yafungwanye na gitifu ku rwego rw'akagari witwa Niyo Nshuti. Ni ukuvuga ngo uyu mutekano yitwa Niyo Nshuti. Aya mazina wumva yakurikirane. Ba Niyo Nshuti akenshi bakunze kurangwa n'umujinya ndetse no gukora ibintu batateguye. Ni ukuvuga ngo mutekano yitwa Niyo Nshuti, aka kagari kitwa Shori. Wabyumvise? So reka twikomereze tudatinda kure. Gitifu yitwa Musabye Yezu. Kidasamura ko amakuru yifuza yabonye, reka yatangarize abanyarwanda kugira ngo babashe kuyabona. Muntu utarakora subscribe ku numero wa Kidasamura Movie ngira ngo warahombye. Uyu mugitifu mu kagari ka Muhanga ubwo yakubitaga uno muturage, abantu benshi bahahamutse bagira ubwoba. Uyu mugitifu barashaka kumukura ku buyobozi kubera yuko ntabwo uyu mugitifu yayobora abaturage yitwara gutya. Umuyobozi mwiza no wihangana, akihanganira abaturage, akihanganira amakosa y'abaturage, kuko abaturage barakosa rimwe na rimwe. Hari igihe banga gutanga amafaranga y'umusanzu cyangwa y'umutekano cyangwa y'ibishingwe atari uko bayabuze, ari ukugira ngo barebe kamere y'umuyobozi wabo.
uyu mugitifu yahutiyeho rero ajya gukubita ndetse arashinjwa gukubita no gukomeretsa, icyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 ishobora kuzamuka ikagera kuri 4. uyu mugitifu ariko avuga yuko atamukubise ahubwo yamukozeho akahita agwa hasi, ndetse ibyo bintu ntabwo bibaho ko wakora ku muntu akahita agwa hasi. Abaturage bavuze yuko yafatanyije na mutekano gukubita uwo muturage we na gitifu. Aya ni amahano bakoze ndetse bakwiye kuyahanirwa, nk'uko gitifu yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo aryozwe ibyaha byiwe ashinjwa. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Iyi ndege yaguye mu Buhinde ndetse ikiva ku kibuga cy'indege ikahita ikora impanuka nyuma y'iminota 30. Abantu ntago bari kubyemera neza, ariko iyi ndege yakoze impanuka ipfiramo abarenga 204 ndetse abandi barakomereka bagera muri 400, mu gihe iyi ndege ya rutura itwara abantu bagera ku bihumbi 875 yo mu Buhinde. Ubwo yahagurukaga kwa kino kibuga aribwo yituraga hasi hashije iminota 30 yagurutse. Ntabwo haratangazwa icyateye ino mpanuka, ariko mwese mwumve yuko iyi ndege yahanutse pe bya nyabyo, ntago ari amakuru y'ibihuha. Hakomeje kuzamuka umwotsi mwinshi cyane, bivugwa yuko iyi ndege yari ifite ibindi bibazo bitandukanye cyangwa bari bayitezemo igisasu, ariko ntago turatangarizwa icyateye iyi mpanuka kugira ngo ibe. Mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Ikiganiro nakagaruka mugira ubuzima buzira umuze, Imana ibaha amafaranga ndetse n'ibindi, ariko ntago ntagenda nababwiye kino kintu. Muntu utarakora subscribe kuri Kidasamura Movie nkubwire ngo warahombye. Aya makuru ya sharing bagenzi bawe kugira ngo bayarebe, kugira ngo barebe nabo aho isi igeze cyangwa aho biva bikagera. Dufite ambasaderi batandukanye mu bihugu byo hanze, mu turere dutandukanye, baduhereza amakuru agishyushye. Mu kanya hari impanuka ngiye gukoraho yabereye free zone, nabwo indi mpanuka yabereye free zone hano kuri station neza aho KBS yakubise indi modoka ari mu bwoko bwa Fuso. KBS ikahita icika ikizuru cyo hejuru. Ese no kuba ikizi KBS zikunje gucika ikizuru cyo hejuru, ndaje tubirebeho nabyo tubiganireho. Izi KBS iyo zikoze impanuka zihita zicika, no kuvuga ngo izi KBS ziba zoroshye. Reba nk'urugero, iyi KBS iheruka kurwa ya International yahitanye abantu benshi, yaraguye icyo hejuru kihita kikata, ndetse nk'uko mubibona nabakoreye ikiganiro cyayo, ngira ngo naraberetse n'amashusho n'amafoto, ngira ngo mwarabibonye. Iyi KBS yaje gukora ariya mahano ya shoferi arwana nayo, ariko birangira icitse igitwe cyo hejuru. Niyo mpamvu nje kubabwira ko ino KBS nayo yakoze impanuka igacika igitwe cyo hejuru. Ni ukuvuga yuko aya makuru aba yizewe, kandi umuntu ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kudushyigikira, kudutera support, watwandikira kuri ino nimero 0788 02885. Iyi nimero wemeye kuyandikiraho, ntago wemereye kuyihamagara.